Ndari muri atiri bill ino rokari ya kuongerera icio ciothe tutikanye tene president yani ima treasury minister wa kune witu igoka akapropose ikadi cabinet au minister ikaotoka cabinet ikarehwo bunge ikaneoke manisho mwa yani oke manisho mwa akamenengera speaker akauga ithi kamite yake mani wa moro gapati yale ikia gutwarwo ku yale ririo ndikumanisho gatmoko ndimenesa tmoko ndikamande mweko ya chiro yale ikio ikaneyo ndindinyoro itmoko uria twerirwo turekaranga na maguta maito tankorwe ni muthweri ithuĩ turekaranga na rĩu twakauga atĩrĩ niĩ ndarĩa macakacĩ-inĩ icio ciothe niĩ ndokĩire bili yauma gũthiĩ kũ implement kũrĩa ĩrathiĩ no Mũgĩkũyũ ũngĩthiĩ kũrĩa gwa trade no Mũgĩkũyũ ũngĩthiĩ arĩa hothe ũgũthiĩ nyamũ gũthiĩ kana yabikia no Mũgĩkũyũ nĩwe watũrogire na ngĩthiĩ tutangĩmũcaria arogore ũrogĩ tondũ no tũkiuga atĩ agĩoka nĩ ndĩkũhota kũhoya ũhoro ũyũ ũhote gũthirarĩ then no tũgĩtĩkie kũrĩ ũrogi mũndũ arogirwo na gĩkate mbara no itũ ndĩnyoro arahũrwo ũtukũ na mũthenya Gachagũ ũrahũra Gachagũ thiĩ na we na niĩ nĩ twacagũrire Gachagũ tũtongoretie kũrĩa karĩ we ona nĩ ibuku rĩa Ngai ona Gachagũ angĩkwĩtĩria rĩ ndũmũhe wabici ĩyo gĩtĩo niĩ no ngorwo na niĩ tũtarĩ hamwe no makandĩmũhe gĩtĩo tondũ nĩwe wĩho rĩu na nĩwe deputy president senior he mwena wa Gĩkũyũ rĩu nĩ kingpin nĩ gwĩka atĩ maũndũ maya mothe rĩ tũkuĩte na moko maitũ na angĩkwarorete ũguo rĩo nĩ wa igũrũ ndege igũrũ rĩrĩa na president agĩtwiti kwa ataki Gachagua rĩu rĩ angĩkorwo itĩ ciaranĩirwo na nĩ kũheo atumia na nĩ kũheo andũ arĩa angĩ acio ndĩrona hau ndege-inĩ ĩyo rĩ nĩ ũndũ mũhũthũ mũno makĩria na maũndũ nĩ merĩ marĩa mangĩteithia bado wĩgĩte angĩkorwo nĩ gĩtĩ kĩraning'inĩtie kĩrendekana rĩ maũndũ nĩ maya nĩ andũ mendelee 2027 makĩruganĩtie nĩ makoitwo akorwo ti ũguo thirikari ĩkĩbunjwo ĩ tũthiĩ uchaguzi muone gĩtĩ kĩu barabara nĩ cigana na nĩkĩo ndĩroria president atĩrĩrĩ you are the kingpin ya Kenya ya Gĩkũyũ ya Rift Valley ya Kenya. It's very simple. Ndugakuithio mũrigo ũyũ kana ũtuo mũrigo nĩ waku. No wĩte andũ amount Kenya State House within a minute. Umete ũyũ Gachagua nĩwe deputy wako. Tondũ rĩrĩa deputy arahũrwo nĩ president arahũrwo kũringana na constitution. Tondũ matingĩrekania tiga maũndũ mau merĩ mekĩtire. Amere ũyũ nĩwe deputy wako ndĩnyoro eterera. Wakinya uchaguzi ya 2027 just come up uhoye gĩtĩ kĩu gĩkate kana nĩ ngakũhe gĩtĩ kĩu kĩrĩa ũkwenda nenda gĩtĩ maigũ nenda gĩtĩ ũrĩa ũngĩ nenda gĩtĩ andũ marenda gĩtĩ maikarĩte atĩ maikarĩte ũũ no choice ndauga nĩ maũndũ maya nderi akorwo mwenda gĩtĩ mũtigatũtukanie haro ĩkũrũka kwĩ raia ĩkũrũka kwa Wanjikũ ndagakorwo twĩna haro ya finance ndagakorwo twĩna haro ya kũhũra Gachagua na kũruma Gachagua Detoi. Gachagua no aga uko 100% perfect. Na gutire mundu 100% on a president icon 100%. Ona ni no ri honki. 100% mundu ni uri okwite thini wa mwathani. Na agathi matu. No ndagicoka ndogo-ini. Angĩkwĩtĩkĩtie mwathani ucio ni 100%. Nuri mure maundu ma mangiri. Ni ni mama kiti. Haro tena kulie. Deputy agi kwa kisha president. Yodo wa fana wa Catholic. Urendore ndagwa kũrĩa andũ mathondekete kũu akambia tũndũ tũnini na he mũndũ mwe witũ wĩ kũu ndikwenda kũmũgweta rĩu ndĩna maũndũ no ndĩra kwambĩrĩria president aikaria andũ acio othe aikaria andũ a Rift Valley acio othe andũ acio a Rift Valley nĩo marathĩnia Eldoret nĩo marathĩnia kũrĩa kaunti ya Kericho nĩo marathĩnia kũrĩa Nandi nĩo marathĩnia kũrĩa Bomet kacha icio yes awa mwe ongalal borori da wa ngorole okweketile ngale mu onji bi kuurire ne serikali ne gigibune lupchane ogoroti
Obi kidogo. Pike kasumban tukuntu tukin. Shimonge no television yo. Bana, hatuwezi kubali hiyo maneno. Alane. Umangaleke ujo. Ingwake tu kazi. President kowe kazi. Keteme. Ngolanda kowe. Naibu wa rais kukuri. Kutoret kule mosho kwa ino. Mawaziri kubaraka kazi je kwa kiki ko. Mawaziri. Fanya kazi yanyu. Kubaraka jida kazi nyi. Kai kizinda ku 27 kwa kitarangaleju kebi majito ngutoko boizi ala me boizi. Wajumbe eche kukile wone kazi yasa. Amazgole ke siasa ko paka sardal funda bana. Siasa ko 24/7 kazi nyono. Mujumbe kori boizi. Mazgoti boizi. Ngwaji da kazi da burenyi. Akola ki murto yonde nyi no burenyi. Matin da fiara na kazi da president ana wodu the president. Huyu ni waje mwingine ndio fiara kazi ya mawaziri. Mawaziri wafanye kazi yao. Aneo kwe. Kondo ka bulili da bage my friend. Kilimani ishanga. So naibu wa rais anataka tu ni kuhakikishia ya kwamba sisi tuko nyuma yenu. Any problem, ukiona any problem ambia sisi. Sisi tutatoa ile shoka hawajaiona. Kwa hivyo anataka tukuambie wale wa upinzani ambao wanajaribu kuleta porojo na masiasa bure. Hii serikali haiwezi boromoka. Hii serikali iko imara na itasimama imara mpaka mwisho. Asanteni sana, Mungu awabariki. Makofi kwake tena. Huyu mwanaume nimejaribu kumwambia apunguze, lakini nikigusa yeye anaongeza volume. Sasa nimeshindwa nifanyie nini? Basi wakati seneta ya Uasin Gishu anaposongea hapa mbele ili aendeshe ratiba kwa kipindi imepaki yangu tu, naibu wa rais, kwa ajili niko nyumbani, sitasema kama hawa, niruhusu tu nikupee tu ujumbe ya hapa nyumbani. Ya kwanza ni kukushukuru sana. Mimi kwangu najiuliza ni mimi mwenyewe kweli nimehakikisha naibu wa rais amefika hapa nyumbani kweli siyora. Toza nege vile tingemana naibu wa rais, mimi nashangaa sana. Nikisikia Jepkonga akisema yeye ni senior, lakini hujaanzia kwake umeanzia kwangu, inanipatia tena sababu ya kushangaa kwamba umekuja hapa nyumbani. Ndio mwenyeji apone. Hii shule ambao wametupatia nafasi tukae hapa, wamesema naibu wa rais amefika mahali hapa na hatutamruhusu aende tu hivyo. Wanafunzi wangepata nafasi wangekuambia wenyewe, lakini wamesema hii barabara ikiundwa kutoka pale Cheptire iende mpaka pale Chepkong'ony kutana na ile lami ya kutoka Trice, hapa itabadilika, na wanasema asante. Na nashukuru kwa kuwa waziri wako yuko mahali hapa. Najua waziri akikuja kwako sasa umejionea hii barabara. Na nashukuru leo ulisema utakuja by road au kusema utakuja na ndege. Sasa umesikia venye hiyo barabara iko. I'm sure naibu wa rais utasema jambo leo ukiondoka na lami itapatikana hapa sio. Naye wanafunzi wakasema jinsi umefika mahali hapa, najua tusaine tukirudi au kupata nafasi kwa ajili ya wakati kuingia kule ndani wangekukaribisha wakuonyeshe. Wameuliza vitu mbili tu ili masomo yao ikuwe bora. Ya kwanza ni school bus. Nao umeweka lami, tuko na imani tayari utaweka lami hapa. Sasa tuwapatie school bus ili wakienda masomo nje pia na wao kama zile shule zingine wapate fursa ya kujumuika na wanafunzi wengine ya nje ya Kenya. Ya pili ni school library. Na nashukuru mwenyekiti wako wa elimu wako mahali hapa, naibu wa rais. Enda saidie kidogo hivi hiyo library jengwe au watoto hapa pia wapate fursa ya kuelimika kama wale wengine. Ya mwisho, kwa kuwa mahitaji ni mengi na tutasema, naibu wa rais, hapa juu tu karibu kilomita 2 tuko na dam kubwa ya Karita Dam, na wakati mlipanga kasi ile miradi ya dam 100 ya kwanza Karita Dam tulifaulu kupata milioni 100 ya serikali yako, na tunavyoongea kandarasi contractor yako site akiendelesha under national irrigation, na hiyo maji itafaidi zaidi ya 400,000